Mendung banget. Jalan antar anak-anak sama si Milo. Hey Caci. Yeay. Oh, masih gembira. Milo ist so weit. Du kannst eher hier. Ja. Hierher möchte. Du? Du Kleine? Nee. Ih. Langsung kaki. Mekci. Milo freut sich. Mendung. Mau hujan ntar malam. Keluar bentar. Jalan kaki. Wo bist du? Wo bist du denn jetzt? Wo gehst du? Hm? Ja, da ist die Sonne. Gerimis. Kami ya? Yes, kanan. Oh, kom. Hah? Ja, Papa love you. Falsche Richtung. Kenan, wo gehst du hin? Wir sind im Bus. Wir sind im Gras fährst du. Ich kann das schon fahren. Ja. Ein bisschen das schon gefahren. Was ist das? Das weiß ich da. JJS. Oh, mit deiner Mitsula. Hujan. Udah lama nggak bikin video lagi teman-teman. Ya teman-teman, apa kabar? Udah lama nggak bikin video lagi. Saya lagi jalan keluar sih sore. Ntar lagi maghrib. Nih, dekat rumah. Ini lapangan sepak bola. Sepak bola sama kolam renang. Yang jalannya tuh. Angin. Adem. Kalau jam 7:30. Mendung banget tuh. Ya, mau schnell laufen. Komm. Pada duduk. Jalannya sekarang muter biasanya dari depan dulu, sekarang balik ke arah. Biasanya sini jalan pulang menuju ke sana. Sekarang kita dari situ terus masuk ke sini. Terjalan lagi tuh muter gitu. Ini lapangan buat main tenis, sepak bola sama kolam renang. Jadi sekolahnya renangnya ke sini. Kam, mataharinya udah pada layu.
Robin, Maxi ist auf dich drauf. wo ist Maxi? Achso. Da bist du. Langsam fahren, ne? So, Ja. jetzt kannst du laufen. Ja, kann ich laufen? Okay. Und jetzt müssen wir nicht so laufen. Ich bin letztes Mal auch bis ganz hintergelaufen. Mit Milo, asan na? Hey Milo. Gehst du hin, Milo? Milo. Psst, psst. Cantik view-nya di sini. Hijau. Kayak di Batu Sangkar. Wih Batu Sangkar ya? Hah? Wih Batu Sangkar ya? Green. Ini pohon apel. Apel. Udah gerimis tapi nih. Hijau. Oh ikin dah. Sayang, wo hier, oder? Sayang, welche Richtung? Weiter. Hoch noch. Kimi, bitte pass auf, weil ich Maxi noch. Mami, warum habe ich dort hinten vor dem Feuerwerk gesehen? Hey, Leute, hat Party dahinter im Badi. Also dort hinten das Feuerwerk. Kentut. Hujan. Hujan. Kita mau pulang dulu, udah gelap. Udah mau maghrib. Udah mulai gelap teman-teman. Lumayan sih. Jalan kaki sama anak-anak sejaman ya. Karena pemandangannya kan hijau. Persawahan, perkebunan. Terus bukit di belakang sana. Mulai nge-vlog lagi nih. Karena udah lama enggak. Biasalah, harap maklum ngurusin 4 anak. Begitu deh. Lumayan kalau weekend itu jalan kaki sama anak-anak main sepeda. Sunsetnya, sunset sore ini. Tuh. Oi papa. Oh jetzt stop wieder sayang. Regen stop. Nur Inter ya. Inter dunkel lah. Ya ada von Inter gelap. Saya di atas hujan sekarang. Sini enggak sih? Oh di sana juga udah mendung. Di sini sampai rumah mandi, makan malam. Ya teman-teman, udah di rumah lagi nih. Anak-anak lagi mandi. Aku cuma mandi sebentar lagi udah maghrib. Habis itu makan terus tidur deh. Thank you udah nemenin kita hari ini. Bye-bye, sampai ketemu lagi besok. Assalamualaikum. Cici udah ngantuk deh. Mau mandi. Kimi udah mandi. Bye-bye. Bye-bye.